Reka umukozi w'Imana muririmbyi tuje imbere akaririmbo gatoya, hanyuma tuze gusenga Imana kugira ngo tutangire ibiganiro byacu. Imana ibamugisha. Kwa neema kubwa kweli tumekombolewa sisi wanadamu, kwa neema, kwa neema, haleluya. Kwa neema kubwa kweli tumekombolewa sisi wanadamu, kwa neema, kwa neema, haleluya. Kwa neema kwa neema kubwa kweli tumekombolewa sisi wanadamu, kwa neema, kwa neema, haleluya. Kwa neema kwa neema kubwa kweli tumekombolewa sisi wanadamu, kwa neema, kwa neema, haleluya. Kwa neema kubwa kweli tumekombolewa sisi wanadamu, kwa neema, kwa neema, haleluya. Kwa neema kubwa kweli tumekombolewa sisi wanadamu, kwa neema, kwa neema, haleluya. Kwa neema kubwa kweli tumekombolewa sisi wanadamu, kwa neema, kwa neema, haleluya. Kwa neema kubwa kweli tumekombolewa sisi wanadamu, kwa neema, kwa neema, haleluya. Mana nkuru, Mana ishobora byose, turagushima kuri Imana, turagushima ko ushoboye byose, turagushima kubw'imbabazi zawe Mwana n'urukundo rwawe rwinshi. Turi imbere y'amaso yawe hano imbere mu itorero duhimbaza izina ryawe rikomeye. Mana yacu, muri uyu mwanya turasaba kugira ngo imitima yacu n'imitima y'abantu bose badukurikirana bashe kugendera imitima yacu, kugira ngo Mwami uyu mwanya tugiye gutanga wo kuganira nawe biciye mu ijambo ryawe, imitima yacu ibashe gufashwa kandi bifashe benshi, bigire akamaro, bigire icyo bihinduye mu mitima yacu Mwami, muri uru rugendo dufite rwo kuja mu bwami bwawe. Tuguhaye kaze kugira ngo bane natwe, ushoboze umwe wese kuco aza kuvuga kibashe kutwubaka, kibashe kubaka benshi, kugira ngo ubwami bwawe bukomeze bwamamare. Urakoze, ugize neza, tuguhaye kaze kugira ngo bane natwe kandi dushoboze ntabari twe, izina ryawe ryo rihabwe icubahiro. Urakoze, ugize neza, mu izina rya Kristo umwami wacu dusenze twizeye, amen. Mana ibahe umugisha, Mana ibagire neza. Muri uyu mwanya turaza kuganira ku bintu bibiri. Ikintu cya mbere turaza kuganira hejuru y'impano, impano y'abaririmbyi cyangwa se impano Imana iduheza kugira ngo zibashe kungura umurimo w'Imana, zibashe kungura itorero ry'Imana. Turaza kubigarukaho kandi ndizera ko Imana iza kubidufashamo twese ababikurikirana. Hanyuma turaza no kuvuga nanone hejuru y'ijambo ryitwa ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana turaza kubivugaho. Muri ibyo rero biganiro bibiri turi kumwe n'abashitsi bacu, abakozi b'Imana twabanye nabo hano mu itorero Karumeli kuva mu cyumweru gishize, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru. Batubereye umugisha, turabashimiye bakozi b'Imana. Imana ibahe umugisha, ngira ngo n'abandi benshi mwarabakurikiranye. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Bishop Mathias Rubona, umushumba yatubereye umugisha muri iyi minsi, kandi n'uyu munsi muri iki kiganiro
ndizera ko aza kutubera umugisha turi benshi. Turi kumwe nanone n'umukozi w'Imana Yvette Nyandorwa hamwe na umukozi w'Imana Christian Ndabunguye bavuye mu gihugu cy'Ubugande. Nukuri batubereye umugisha kandi ndizera nanone muri iki kiganiro kijanye n'impano y'Imana y'uburirimbyi baza kutubera umugisha. Haleluya. Mani baho umugisha. Ndashimira abagize itorero Karumeli, abaririmbyi, abakozi b'Imana turi kumwe mwese kugira ngo tugabanure no mugisha w'Imana. Rero Mani baho umugisha, Imana ibagire neza. Reka rero tuze guheza umukozi w'Imana Christian asanzwe n'ubundi iki gikorwa Imana yakimuhereyemo umugisha kugira ngo abashe kukiyobora, kugira ngo tuze gukomeza tuganira duhereye kuri iki c'uburirimbyi. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Turashobora kubaheza umwanya. Murakoze cyane. Twongeye kugirirwa umugisha kuba mu itorero rya Carmel Church. Niho turi mu gisagara cya Bujumbura. Dutanze mwiriwe, abandi mwaramutse bitewe naho muherereye ku mpera zine zigize isi cyangwa se ku migabane ine igize isi. Abadukurikiranye n'abandi turi hano n'abakristo basengera muri iri torero, kuko mubizi dusanzwe tubagezaho bimwe mu bikorwa bikorerwa hano, amateraniro, inyigisho, n'ubundi hari ibyo twajemo bisa n'imfashanyigisho zo guhugurana. Twaje twifuza kugira ibibazo bimwe tubaza, turi kumwe n'abashumba badufasha nk'uko umushumba mukuru amaze kubivuga. Aba turi kumwe rero n'abaririmbyi ba Emmaus Choir baririmbira muri iri torero. Abatuye muri iki gisagara murabazi, ndetse n'abatuye muri iki gisagara bataragera hano. Iri torero rirabarizwa hano, ribarizwa i Bujumbura ku Mutakura, ibarabara rya 7 inimero 12. Imana ibaho umugisha. Kaze rero muze musangira ibyiza by'Imana, bagira umugisha wo kwegera inzu y'Imana. Murakoze cyane. Nkuko nari mbivuze, turi kuri channel yitwa Carmel Church. Ubaye utarakora subscribe, urashobora gukanda kuri ako kazogera, then ugakora like na partage cyangwa se share na commentaire. Mu gihe ugize ikibazo ukandika munsi aho ngaho muri commentaire, abashumba barahari kugira ngo bagusobanurire cyangwa se bagusigurire kuko ikirimi kino kibivuga. Rero batangiye basenga biragiza Imana. Nundi turi hano ku kibazo, dutangire ku kibazo cya mbere. Hari ikibazo, si ikibazo, ibibazo bigira uburyo bubiri. Haba ikibazo kimwe kiza gitera abantu bakagishakira igisubizo, kikaza ari ikibazo kibabaje tukagisengera. Hakaba n'ibindi bibazo umuntu yibaza biba bikeneye ibisubizo, umuntu amusubiza cyangwa se amusobanurira kugira ngo yakire igisubizo ciwe cyiza cyangwa se ijibu ryiwe ryiza. Hano turi kumwe na Merci. Ndabaza ikibazo kibaza ngo kuririmba cyangwa se umuhamagaro w'uburirimbyi, nkawe nk'umuririmbyi niwe waririmbye, ndabaza ngo ese kuririmba byaje gute? Wamenye gute ko uhamagariwe kuririmbira Imana? Kuririmba biza ukumva wageze ijwi ryiza, ukumva ko ugize umuhamagaro wo kuririmba, cyangwa uhamagarwa kimwe n'uko wahamagariwe guhanura ahamagarwa? Sinzi uko wansubiza. Murakoze cyane. Buri muntu aravuga ukwiwe kuko ntitwahamagawe kimwe. Guhamagarwa nk'umuririmbyi ni ikintu kiva mu bwana ugakura ubikunda. Nkanje nakuze mbikunda kuririmba, kumva aho bari kubaririmba ukaririmba, indirimbo z'abandi wumvise ukaziririmba. Noneho kuvuga ngo umenye ko ari umuhamagaro wawe, usanga nicyo kintu ukunda mu bintu byose. Maze kugera mu ikanisa nasanze aricyo kintu nkunda gukora, kugeza ngiye muri chorale ntoya nyine y'abana batoya muri Sunday school. Noneho nkura ari bwo buzima bwanje kuririmba, menya ko ari umuhamagaro wanje kubera ko nicyo kintu nakunze mu ikanisa. Murakoze.
tukiraho ndabaza ikibazo kimwe. Wagize umuhamagaro wo kuririmba mbere yo kukizwa cyangwa uwo muhamagaro wagusanze mu gakiza? umuhamagaro wansanze mu gakiza. Wagusanze mu gakiza. Ikindi kibazo nobaza mushumba hano kugira ngo adusobanurire, hari ikintu kiza ari impano, hakaba n'ikintu umuntu avukana, kuko Merisa bivuze ngo yakuze yumva bimurimo, urumva yarabivukanye. Umuhamagaro nawe uravukanwa cyangwa umuntu Uwiteka umuhaye ageze mu gakiza? Murakoze. Murakoze cyane. Imana nizihamagara umuntu, kandi Imana irashobora kuguhamagara wewe ubwawe utarasobanukirwa neza ko Imana yaguhamagaye. Yego. Kuko Imana ituzi, ijambo ry'Imana rivuga ngo yabwiye umugaragu w'Imana Yeremiya, iramubwira ngo nakumenye utarabaho, ukiri urusoro mu nda y'umubyeyi wawe. Imana kera rero yamuteguriye kuba umuhanuzi. Ni ukuvuga ngo hari igihe Imana iguhamagara wewe ukiri mu byaha, cyangwa se utaranasobanukirwa ko Imana iguhamagara. Yego. Muri ico gihe kubera ko Imana iba yaragutoranije ikagutoraniriza umurimo kanaka, igenda ireba ukuntu ishobora kukwinjiza muco yaguhamagariye. Yego. Ico kibaho kandi Imana iragikora. Yego. Hakaba nubwo umuntu ava mu byaha ariko kandi akumva ko ahakorera mu muhamagaro, amaze gukizwa akumva ko ahakorera mu muhamagaro Imana yamuhamagariye kuba yabamo. Ni ukuvuga ngo byose kubera ko Imana ariyo ihamagara, nawe ibyo ugenda ukora usatira icyo Imana yaguteguriye, nubwo utaba wakimenye neza, ariko ubuhawe ugenda kuco Imana yaguteguriye kugira ngo winjire mu muhamagaro wawe neza. Aho tukiraho nobaza ngo se impano n'umuhamagaro muntu yo bitandukanye gute? Mu majambo makeya wena nshobora kuvuga, impano yego ni umwuka wera uzitanga. Iyo wamaze kwakira umwuka wera, yego, umwuka wera atanga impano ku bantu. Ariko umuhamagaro uhamagagwa n'Imana. Sinzi ko mbisobanuye neza. Imana ni iguhamagara, ariko impano ihabwa n'umwuka wera. Yego. Aho harimo ijambo ry'urujijo, hari bamwe bazavuga ngo umuhamagaro wanje no kuririmba, kandi ugasanga koko yarabivukanye ni impano yiwe. Aho twovuga ngo ni impano cyangwa n'umuhamagaro? Reka nongerere umushumba ibyo avuze ku kintu cerekeye umuhamagaro. Hari ijambo Pawulo yandikira Abakorinto, aravuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data. Ab'ubwenge bahamagawe barahari, ariko si benshi. Abakomeye bahamagawe barahari, ariko si benshi. Ahubwo ngo Imana yatoranije abaswa kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge. Irasubira kandi itoranya abanyantege nkeya kugira ngo ikoze isoni abakomeye. Ariko intego ntabwo Imana yashakaga gukoza abantu isoni. Hepfo aravuga ngo kugira ngo hatagira uwirata. Ni ukuvuga ngo iyo Imana ihamagaye umuntu iba ifite impamvu ziturukaho imuhamagariye. Waba wazimenya wewe nyiri guhamagarwa, waba utazimenya, hari impamvu nyinshi twahamagariwe tuza tumenya ari uko turi mu muhamagaro. Warubajije ikibazo uti mbega none umuhamagaro utandukanye hehe n'impano? Impano ni nkuko nguko nobwira pastor nkamubwira nti kugabiye ino telefone. Impano ni kado. Yego. Izo kado rero tuzihabwa na mwuka wera. Hariho n'ikindi kintu abantu bitiranye.
ni ukuvuga ngo umuhamagaro yego ni umurima abantu bahingamo. Impano ni ibi bikoresho abantu bakoresha mu murima bahingamo: amasuka, umupanga, umuhoro. Noneho wa murima witwa umuhamagaro, yego, kuko imihamagaro ni 5 gusa. Hari umuhamagaro w'ubwigisha, hakaba umuhamagaro w'ubwungeri, hari umuhamagaro w'ubuvugabutumwa, hakaba umuhamagaro w'ubuhanuzi, n'umuhamagaro wo kuba intumwa. yego, Zimeze nka kurya kw'ikiganza cy'umuntu. yego, Ni ukuvuga ngo imihamagaro niyo mirima abantu bahingamo. Ico duhingisha ni impano duhabwa n'umwuka. yego, Duhinga muri iyi mihamagaro. yego, Uyu nguyu agahabwa impano y'ubuhanuzi, jewe ngahabwa impano y'ubwigisha, uyu agahabwa impano y'ubwungeri, yego, ngo kugira ngo itorero rya Kristo ryubakwe. None ntitumaze kubona imirima twahinzemo nico duhingishamo, yego, tukera rero imbuto z'umwuka. yego, Kakwa kunda abantu bahinga mu murima bakeza ibigori n'ibishimbo n'ibindi. Imirima twayibonye ni imihamagaro, ibikoresho ni impano za bindi wabajije. yego, Ico twera icera rero muri ya mirima ni imbuto z'umwuka wera. yego, Abantu bakunda gukofonda impano z'umwuka wera n'imbuto z'umwuka wera. yego. Naho ngaho bitandukaniye. Murakoze cyane. Abari bagifite urujijo kubijanye n'impano n'imihamagaro, mwumvise ko imihamagaro ari 5. Impano zo ni nyinshi, ntaho zivuga ngo azimare. Kandi ugira ikibazo arandika umunsi muri commentaire. Ikindi kibazo nobaza kubijanye n'ibyo ngibyo, umuririmbyi cyangwa se umunyempano mu gihe yagize impano nyinshi kandi koko zifasha itorero, azabasha ate kuyoborana n'umushumba mu gihe umushumba yahawe umuhamagaro wo gushumba itorero cyangwa se yo kuragira intama? Muri za ntama hakabamo umunyempano kandi usa n'ufite umumaro ukomeye mu itorero, bayoborana gute kugira ngo buri kimwe kije ku murongo? Urakoze. Itorero, ico twita itorero, twebwe umuryango ari wo torero, uyobowe n'abashumba. Abandi bose bafite impano no bagereranya nka kurya umuryango ufite nyirirugo, noneho barya abanyetorero, reka mbagereranye nk'abana bavutse muri rwa rugo. Yego. Kandi umuntu azabyara abana baba gutangirira kuri 2 na 3 n'abangahe, kurya ntibaba basangiye impano. Yego. Ariko bose bagendera ku itegeko ry'umubyeyi. Uyu nguyu aba umuririmbyi ukomeye cyane uririmba nka Dawudi. Yego. Uriya aba umuhanuzi uhanura nka Yesaya. Uyu aba intumwa niyigisha zana abakristo, ndetse usanga aribo buzuye muri rya kanisa barazanywe n'uyu. Ariko bose bategerezwa gukura ihano no kuyoborwa na wa mwungere. Yego. Reka ntange umugani. Yego. Itorero ry'intumwa harimo intumwa, harimo abahanuzi, harimo abavugabutumwa, harimo n'abandi. Ariko bose bayoborwaga na Yakobo, kuko Yakobo bavuga kuko ari wabaye revera w'ishengero ry'i Yerusalemu wa mbere. Bose baragendaga, intumwa zikagenda zikazana bakijijwe, zikavuga ibitangaza Imana yakoze, bakongerera bakizwa, abahanura bagahanura, bamara bakagaruka gutanga raporo kwa Yakobo. Nuko nguko niko bikwiriye gutegekana. Ikibazo kikagira gite? Ni gute umunyempano, abanyempano murabe mwumva barimo kunanirwa kuyoborana n'abashumba b'itorero, rimwe na rimwe ntibumvikana, bakavuga ko abashumba baryamiye cyangwa babangamiye impano zabo, bagakenera ngo impano zabo zikore mu buryo babyumva, n'abashumba nabo nk'abayobozi babo rimwe na rimwe ntibabemerere, bikazana amacakubiri mu itorero, hakabaho bamo gucikamo. Cyane cyane twavuga ngo biva kuki pasiteri? Jewe nshobora kuvuga ngo biva kuko utamenya. Reka nanone subira nguhereza wa mugani w'umuryango. Mzaye aba bana bakaba banje ko ari 3.
mbabyayemo abahungu n'umukobwa. Ishema ry'umubyeyi ntabwo ari ukuvuga ngo bari abana nabyaye ngo mupaka bazogira ubwenge nk'ubwo nari mfite, ni ukuvuga ngo bagize ubwenge nk'ubwo nari mfite baba babaye nk'ibikuri. Ariko noshima ngo uno muhungu azondusha ubwenge, uriya azondushe iyindi mpano, uriya mukobwa azoyirushe mama we cyangwa yirushe papa wiwe. Iyo umushumba avuga ngo abanyetorero ngo ubwo bahagurukanye impano akabona barashaka kumunyaga nka 6, wa mushumba ntababizi. Niyifate nk'uko kumutoza. Buryo umutoza ntabwo uzobona umutoza ari mu kibuga, abari hanze y'ikibuga, ndetse abahaye akwita ijisho cyane kuri babandi yatojeje kugira ngo arebe kuko bakina uko yabatojeje. Niko twebwe abashumba dukwiriye gufata nkaho itorero abakristo bose uko bangana n'abantu duhaye dutoza. Jewe mvuga ngo umushumba akwiriye kuba umutoza cyane amapurusa menshi kuruta kuyobora. Yego. Akamenya ngo uyu nguyu ni mutoza neza ahazoje success yiwe. Bazovuga ati se mwana wabaga he, wakuriye muri he torero. Nukuvuga ngo impano bazomubonamwo, ubuhangange bazomubonamwo bizoshimwa wa mushumba. Kuko bivuga ngo uburere buraruta ubuvukire. Kuvuka twese turavuka. Yego. Ariko bivanye naho turererwa nuko biba bimeze. Reka nsubire kuba Kristo. Abakristo rero nukuvuga ngo uyu mwana Imana imuhaye impano yo kuririmba. Atambutse uko twovuga ngo nukuririmba kwiza abaye umusitari. Uyu nguyu yabaye umuhanuzi, uyu nguyu yabaye iki? Akwiriye gukora ikintu kimwe. Nta gitugu gisumba ijosi. Akwiriye kuvuga ngo ibingibi byose nabiboneye munsi y'amavuta y'umushumba. Nuko bakwiye kuzuzanya. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Tukiraho ndabaza Yvette tunamuha ikaze hano mu gihugu cy'u Burundi ngo yisange. Yvette nk'umuririmbyi, ikibazo ndi bubaze niki kiri mu gutuma abaririmbyi badahama mu makanisa akabarizwa muri iri kubera 6 ejo undi yagira 6 akaja mu rindi. Bamwe na bamwe bagatangira gusaba guhembwa mu matorero, kandi wanareba ugasanga si ufite umurimo munini mu itorero, ariko aho bamuhaye menshi sinzi nimba mu gihugu cy'u Burundi birimo. Ariko Yvette nk'umuririmbyi cyangwa nk'uganira n'abaririmbyi bagenzi be yo dusubiza ico kibazo biva kuki? Waruvuze ngo abaririmbyi bamwe iyo batangiye kugira 6 ntibaba bakibarizwa mu makanisa yabo. Yego. Bagatangira kugenda ndetse bakageraho bifuza ko bo bahemba. Yego. Ubundi umuririmbyi ni urugingo rukomeye mu ikanisa. Umuririmbyi ni nka kurya kwa bateri. Uvuga ngo iyo ikanisa ritarimo abaririmbyi, nekereza ko iryo kanisa ritomera nk'ikanisa rifite abaririmbyi, kuko abaririmbyi nibo baza bamanura ubwiza bw'Imana mu ikanisa, ijambo rikaja kuvugwa bamaze nko kurisasira. Ni nko kuvuga ngo ikanisa ridafite abaririmbyi ni nka kujya ku mutima udafite imboga, kako twovuga. Ariko kandi impano zose mu ikanisa zirangana, kubera kuko iyo bihuye byose biza bifatikanyije hamwe kutuzanira ibyiza. Jewe ngatekereza ko iyo kera wumvise ko wagize 6 kumva ko uri umuririmbyi, ukumva ko waruse umuvugabutumwa, ukumva buriya n'umudiyakoni iyo atishajije abantu bazabicara mu kajagari ntibumve. Nuvuga ngo umuririmbyi ni kimwe n'umuvugabutumwa, kimwe n'umudiyakoni mu myanya yabo. Iyo rero wumvise ko wabaye umusitari, kumva ko wagize 6 ugatangira kwirukanka mu yandi makanisa, ugatekereza naho bo guhemba, ntekereza ko already uba wasubiye inyuma. Nuvuga ngo kera uba utangiye gusubira inyuma. Intambwe imwe igize intambwe 9 zo gusubira inyuma. Iyo utekereje ko bagomba kuguhemba, ubundi ugomba gukora ugakorera Imana.
ikanisa ryatekereza ko rigomba kugira icyo rikugenera, kubera ko wenda uguma ku ikanisa cyane, tuvuge wenda urepetesha abaririmbyi, buriya ikintu cyose kigomba gukorerwa practice. Umuvugabutumwa iyo atasoma ijambo ngo asenge azamena amavuta, umuririmbyi atakomeza ngo aririmbe atarame yitoze asenge still azamena amavuta. Ni ukuvuga ngo rero iyo utekereje ko ugomba guhembwa uba wasubiye inyuma. Bikore, ubikore. Itorero niritekereza ko hari ikintu rigomba kukugenera, kubera wenda ko ukunda kuba uri ku ikanisa umwanya munini nta kandi kazi wenda ufite, bagatekereza ko ako kantu bazakugenera ari transport izaza igukura mu rugo ikuzana ku rusengero, cyangwa wenda nawe ubone uwo mugati ntugasonze wenda ngo abandi birirwa mu tuzi bagira icyo babona wewe uhebura. Ngatekereza ariko bitavuze ngo ugomba kuvuga ngo baguhembe. Ubundi njye hari ikintu ntekereza, iyo utekereje ngo baguhembe ingororano zawe ziba zirangiriye aho mwinjira uganda uzohembwa, kuko urahembwa hano. Ku ruhande rwanjye niko mbitekereza, ari wowe ushingizanye, ni ukuvuga ko urashingizanye, reka babitekereze bakugenera icyo gihe ntibazo baba baguhemba. Ni nko kuvuga ngo ni amazi nikishimwe wenda bazaba baguha. Njyewe ngatekereza ko muri utekereza ngo bamuhembe burya kera yatangiye gusubira inyuma. Bikore torero niri bitekereza igire akantu kugenera cyo kimwe n'abapasteri azaba bagenera amasabune. Bakuze twumva ko abapasteri bagenera amasabune, gusa turamenye ayo masabune niba araye kumesesha, niba ayo masabune araye koza amasahani, niba ayo masabune araye koga, turabimenya nuko gusa twumva turamenye iyo sabune yariyo, niba ari umuririmbyi boye mugenera. Ni nguko murakoze cyane. Amafaranga agira amazina menshi yitwa, harayitwa amazi, harayitwa kantu, harayitwa agasabune, harayitwa agasoda, ayo yose ni amazina y'amafaranga. Reka ngaruke kuri ba pasiteri. Mu gihugu cy'u Rwanda hari umugabo wigeze kuvuga ngo itorero rya ADEPR ngo rizarira ariko ntiriza ricutse, itorero rirarera ariko ntiriza ricutse. Icyo nshatse kubivugira ni uburyo umuntu aza kurara umukristo mu ikanisa akimvamo wenda umuhamagaro w'ubushumba, ariko akabona ntibamusengeye, bikaba ngombwa ko wenyine asohoka akaja gushinga iryo bakavuga ngo yasohotse cyangwa yacitsemo. Nobaza ngo ni abapasiteri baba bamuryamiye, baba bataramubonamo uwo muhamagaro, cyangwa nkavuga ngo umuhamagaro w'ubushumba umuntu azawiyumvamo cyangwa azawubonwamo n'abayobozi be akareba babona ko bikwiriye. Murakoze. Murakoze cyane. Ndavugaho gatoya, hanyuma Bishop nawe wenda araza kunganira. Mu by'ukuri ndasubira ku ijambo yavuze ko ari nako bimeze. Abashumba ni ababyeyi, twabafashe nk'urugero rw'ababyeyi b'itorero. Hanyuma abakristo tubafata, reka mbikoreshe gutyo, nk'abana b'umuryango mu itorero. Rero umubyeyi nubwo umwana aba afite impano runaka kandi haba ari impano zitandukanye, buriya umubyeyi urebera abana, ubasuzuma, ubaba hafi mu mikurire yiwe, agenda amenya icyo umwana akunda, agenda amenya icyo umwana akunda. Ariko mu gihe umwana aba yemeye uburezi, noneho akagera mu kigero, uba ubona ko umwana arimo impano y'uburirimbyi, arimo impano wenda y'umunyamasengesho, arimo impano y'ivugabutumwa. Muri icyo gihe umurera bijanye n'impano afite, ukagenda uheza n'amabanga, ugenda umushira mu myanya, akaba umudiyakoni, bwaca akaba umuvugabutumwa, bwaca kubera ko uri umubyeyi. Muri ubwo burere ukageraho uvuga ngo uyu
ari mu cicaro c'abashumba akaruha akamenwaho amavuta cyangwa agasigurwa amavuta y'ubushumba. Ariko wenda ikibazo mbona kiba gihari nuko wenda wa mwana bashaka kwirera hanyuma kumva ko wenda kugendera munsi y'amavuta y'umushumba cyangwa umubyeyi w'umuyoboye yego ni cagihe atekereza wenyine umuhamagaro ntiwarezwe wenda ukumva gusa ngo yagiye kandi yajanye n'ikindi gice yabashije kumvisa ibitekerezo byiwe. Ariko byoba byiza ko umushumba arera kugeza aho aguhera inshingano, byaba ari byiza pe, bwaba ari umugisha ukomeye. Mane guha umugisha. Sinzi Bishop ko hari ico yakongera. Akantu gatoya no kongeraho, ariko arabivuze kandi arabihejeje pasiteri. Ijambo ry'Imana mu gitabo c'urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo 3 gutangiriraho, yego haravuga ngo umuntu niyifuza kuba umwepiskopi azoba yifuje ikintu ciza, yego ariko abanza akurikiranwe arerwe ngo bamugerageze. Urabona muri metodiste twakuze tubana na ba metodiste bahoraga bavuga bakavuga ngo uyu muntu ngo mbere yo gusengerwa ngo ari mu majaribiyo, ari mu igeragezo. Donc ntabwo abapastori bazabagerageza nka Satani, ariko bagerageza umuntu kugira ngo barebe kuko ashoboye. Yego. Kandi iyo umuntu afite umwana uzumubonaho ibintu bibiri, ubona ico akunze ukabona n'ico ashoboye. Yego. Iyo umuntu afite umuhamagaro mu rusengero akaza akabwira umushumba wiwe, noneho wa mushumba wiwe areba muri bya bintu bibiri, mu by'ukuri yari umushumba mwiza, iyo abibonye amuhereza umurimo, akamucuza. Yego. Murakoze cyane. Aho nogira ikibazo nibaza, hari amatorero amwe namwe ari mu kuba bamwe na bamwe bagasengerwa agashinga itorero yari umukristo usanzwe, baje kumusengera bakamusengera ari revera cyangwa bakamwita bishop cyangwa apostle cyangwa apotre nyine. Ukibaza ngo ese kera deja yageze muri ya mavuta cyangwa sinzi inzego z'ubushumba uko zikurikirana biremerewe ko umuntu yohera kuri iryo ranka, reka mzita amaranka. Yego. Murakoze. Ndibaza ko sinzi nabivugaho gatoya. Turi kumwe n'umubyeyi wacu hano Bishop wenda araza kugira icyo bivuzeho nawe. Mu bisanzwe uko twakuze nubwo tutaraba bakuru cyane, ariko uko twakuze tubona ni muri aya magambo tuvuga. Buriya byaba byiza kandi byari na byiza ko umuntu uburere ntiwovuka, baza baca n'umugani ngo nta mwana uzuvuka ngo yama yuzura ingobyi. Yego. Ico kirumvikana. Nukuvuga ngo hariho step, hariho inzego umuntu agenda ashikamo. Wenda uyu munsi uri umudiyakoni, ejo uri umuvugabutumwa, ejo uri umupasiteri, ejo ubaye revera. Ibyo mpamvuga njyewe niko byagenze. Yego. Simpambi vuga ku bandi, njye niko byagenze, ndabishimira Imana. Yego. Nukuvuga rero byakagombye kuba byiza ko ari uko byogenda mu murimo w'Imana. Yego. Ariko kandi muri iki gihe simvuga wenda ngo ni bibi. Yego. Biterwa n'igihe umuntu yinjire mu muhamagaro. Yego. Niko nshobora kuvuga. Hari igihe umuntu ashobora guhamagarwa, ugahamagarwa mu gukorera Imana, muri ico gihe wenda uri umuvugabutumwa. Yego. Utaranasengerwa, ariko ugahamagarirwa kuba watangira urusengero. Yego. Muri ico gihe wenda utangiye urusengero, ntiwosubira muri ya myanya twavuze wenda yo guhera mu budiyakoni. Yego. Cyangwa ngo uhere muri ziriya ngazi twavuze. Yego. Kubera ko uba winjiye mu muhamagaro w'ubushumba, muri ico gihe uhita usigirwa amavuta y'igikorwa ugiye gukora. Bagahita bamusengera kuba wenda revera
agahita ayobora rya torero yatangiye. yego Muri icyo gihe nabyo mu by'ukuri njye nkumva nta kibazo kibirimo njyewe, ahubwo ikibazo kirimo wenda ni umuntu ubishakisha, yego ni umuntu bamwe ngo baza batanga n'amafaranga niko nza numva cyane cyangwa agashaka ngo abe agire ibyeho agire abatitre, yego nkaho wenda kuba revera cyangwa kuba pasiteri bitari mu mavuta yo gukorera Imana. yego Akumva wenda kwitwa bishop, kwitwa apotre, kwitwa wenda yandi mazina simbizi, wenda ari byo bifite icubahiro cyo gukorera Imana. yego Ariko gukorera Imana biri mu mutima imbere, biri mu ibanga ryawe n'Imana, mu buryo ushobora gukorera Imana, Imana ikakwemera, yego ariko ntibiri mu matitre, niko nje mbyumva. Rero ibyo birashobora gushika umuntu yatangira urusengero ataraba bishop cyangwa ataraba revera, agasengerwa muri ayo mavuta atarahereye mu mavuta wenda twavuze y'ubudiyakoni, y'ubuvugabutumwa, bitewe n'umuhamagaro aho umusanze n'igikorwa ahakora. Imana ibaho umugisha, sinzi ko arico murakoze cyane. Pastor avuze ko mwabisobanuye neza. Tugarutse ku kibazo cy'impano hamwe n'abaririmbyi turi kumwe mu makorari, ni hazabamo abahanuzi, hakabamo abavuga butumwa, ariko bagahuzwa n'umurimo wo kuririmba. Ndaza kubaza ikibazo kivuga ngo uburyo mugenda umunyempano cyangwa se abanyempano iyo bahuye, hari ubambwiye ngo baza bamenyana kandi ngo bakamenya uburyo barutana. Mubibwirwa n'iki iyo mwahuriye ahantu mutaziranye, umuririmbyi uyavuye iyi hano haje umuyumbu, uzubwirwa n'iki umwanya wawe neza? Sinzi uko no bisobanura, ariko ni nkuko uzubwirwa n'iki ko akazi kawe kagezweho, cyangwa se muri kumwe na mugenzi wawe ugomba kumwescotinga, nubwo iwanyu ari we bescotingaga cyangwa se wari imbere, ubwirwa n'iki ko mugenzi wawe ugeze iruhande akurusha amavuta cyangwa umurusha? Murakoze cyane. Uzamura ijwi. Je uko mbyumva, abaririmbyi dukora umurimo umwe, ugasanga twese turaririmba. Ko ndirimba jewe nuko Mercy aririmba, twese turemeranya mu murimo w'Imana, ubundi ni igikorwa cy'urukundo tuba twadukora. Yego. Noneho iyo duhuriye kuri stage turi abaririmbyi bavuye hatandukanye, noneho tuba tuziranye twebwe ubwacu, nkamenya ngo nzashobora indirimbo zitonda, umuvandimwe Mercy ashobora izihuta, ubundi wenda uvuye ahandi tuzi ko ashobora iziri hagati na hagati. Aho ngaho rero ni cya gikorwa cy'urukundo nyine tuba turimo, tugapasirizanya nyine, tukamuheza kuko tuba tuzi ko tugeze mu ndirimbo azashobora cyane, tukamuheza wa mwanya agakora. Tukiri aho, abaririmbyi bari mu bantu bo mu itorero bakunda kuvugwaho kudakizwa neza, abaririmbyi n'abacuranzi. Kandi kuririmba hanze bararirimba cyane, mu itorero bakaririmba cyane, kubera ko icyo kintu cyo kudakizwa cyangwa abanyamanyanga menshi bakunda kubasanga mu baririmbyi n'abacuranzi, kandi bavuze ko ari bo moteri cyangwa se bateri kanisa. Biterwa n'iki? Murakoze. Ico kibazo ko ndumva twebwe hano ku ijimbo ngaho kiturenze ntigihari. Abaririmbyi yego ba muno twebwe tugira ikintu kwanza c'urukundo, tugira urukundo no kwiyumvanamo, kandi tukagira n'ikintu cyo gusenga. Yego. Nico novuga cyane kiza kidufasha, kigatuma turirimba, tukaririmba dukomeye, tugira isoni ahantu hose badutumiye, twahagera tukaririmba nkuko tuba dufite ikintu cy'umwuka kiri muri twe, kandi duhagaze neza twiyemera mu masengesho tuba twadusenga. Badufasha basingirize Mercy microphone nawe ngo afite igisubizo. Impamvu mbanze musubiza aho ngaho, impamvu nabajije gutyo tukiri aho, bazavuga ko mwibye Satani umurimo we, ngo niyo mpamvu ahora bagabaho ibitero.
none ngaho mfashe gusubiza gutyo. urakoze. Sinzi nyine tekereza ko mpamvu bavuga ngo baririmbyi bakunda kugaragaraho kudakizwa n'abacuranzi bakagaragaraho kudakizwa. Sinzi impamvu babivuze, ariko hari ikintu natekereje. Buriya umuririmbyi uririmba secular music, indirimbo z'isi, ashobora gukora ko afite umuhogo, ashobora kuza yamenya indirimbo ya hano mu rusengero akayiririmba kandi abantu bakagira hote bagafashwa. Ni ukuvuga ngo kuririmba ni impano idahuye no gukizwa. Ufite umuhogo ugororotse neza uririmba abantu bagafashwa kandi udakijijwe. Kubera umuvugabutumwa iyo aje kubwiriza azabanza akigera ku ijambo, ukigera ku ijambo ndetse ukumva n'ibyo udakora, waje kubibwiriza ukumva ugize nk'ubwoba. Indirimbo rimwe na rimwe zari bakaresitation. Abacuranzi bagaragaraho kudakizwa ni amaboko akora, nibyo biga. Yocuranga indirimbo y'isi, yocuranga indirimbo y'Imana. Ni ukuvuga ngo ni amabuto gusa yamenye kuri senta agacuranga. Ni ubumenyi. Tutirengagije kuko hari n'abavuga butumwa babroka ijambo ry'Imana, akabroka, agategura, agakora samari, akayiha abantu. Ibyo akora, ibyo atubwira ariko atari byo, akabwiriza ibyo adafite muri make. Ico kintu cahanze ku baririmbyi n'abacuranzi, ariko ni ku bantu bose. Ariko kandi abaririmbyi baratandukanye. Uririmba adakijijwe yoririmba umwaka umwe cyangwa ibiri, ariko ntiyoririmba 3 azagaragara akavamo. Umvise? Yego. Ucuranga adakijijwe, yego, iyo curanga umwaka umwe agacuranga imyaka 2 agacuranga imyaka 3 akavamo. Cyangwa kubera ko gucuranga ucecetse ugakora amakosa, agapfa kureka kugira usanga umubafashe mu kanisa bagumwe banezerwe, ariko uzugaragara ubikiraro. Ekereza ko ariyo mpamvu abantu bakunda kubivuga gutyo. Yego, mushumba ngo afite icyo abazaho. Hari icyo mbaza wenda, kandi ndibaza ko tugana ku musozo w'iki kiganiro cy'abaririmbyi. Hari ikintu yaravuze baririmbyi bashobora kuririmba badakijijwe mu mwaka umwe, mu myaka ingahe ugasanga avuyemo tagikomeje uwo murimo. None ibanga twebwe bari hano ndetse n'abadukurikirana, ibanga ryo kuguma mu bwiza bw'Imana, ibanga ryo kuguma mu gicaniro c'Imana, ibanga ryo gukomeza kuba mu mbaraga z'Imana, kuko abaririmbyi kenshi muba muri imbere y'amateraniro, kandi kugira ngo imitima y'abantu ifashwe, imitima y'abantu yongererwe ibyiringiro, kuko ibyo muba muririmba nibiba biva ku mutima wizeye Imana, noneho bigafasha iteraniro ryose. Ni irihe banga riri mu guhagarara muri uwo mwanya w'uburirimbyi kugira ngo ubwiza bw'Imana bukomeze bube mu rusengero ubuzima bwose? Ntekereza ko ibanga, ndavuga ibintu 3 biri muri iryo banga kugira ngo ugume mu bwiza bw'Imana, cyangwa se ugume ku gicaniro, cyangwa ugume ku mavuta. Ijambo rya mbere ni ugusenga, kuko igikorwa cyose, habe n'abavuga butumwa, igikorwa cyose cyo mu Mana cyangwa se cyo mu bwami bw'Imana ukoze udasenga kiza giferinga. Cya mbere njyewe ntekereza ni ugusenga ukaguma mu mavuta. Cya kabiri kandi ni uguca bugufi, kumva ko ungana n'abantu bose, ndetse mugabo kumva ko banakuruta bamwe. Hari ikintu abaririmbyi bagira, hari defo bagira. Umuntu yumva ko ari umuririmbyi asigaye aririmba rimwe na rimwe akaba yonasiba mu giterane ngo turebe ko baririmba. Ndahari. Icya kabiri, ico ni kabiri cyo kwicisha bugufi. Icya gatatu no gusoma ijambo, kuko ijambo iyo umuririmbyi udasoma ijambo usa n'uhapwayagurika, usa n'uhaye upfa gusa gutanga ibintu bidafashe, bitaremereye mbese. Ni ukuvuga ngo iyo uhaye usoma ijambo nika kujya ko umuntu
wose umuriro ufite igishito wenda ntimwocumva uvuga ngo iyo uhawe usoma ijambo riguhesha ugenda wumva niyo waririmbaga wumva udasobanukiwe ibyo urimo urakora rigenda rigusobanurira. Iyo usenze ugasoma ijambo ukicisha bugufi ntubone ko amateraniro ngo wumve abantu ntimuri kuri level imwe wumve ko wageze kure oya. Iyo mvise ko abakristo bose mungana bakora ari bose mungana kurya Imana ntabwo yo gukura mu mavuta uzuguma ku bicaniro niryo banga ngewe ntekereza ko yo gutera kuguma mu mavuta. murakoze cyane. Tugana ku musozo, abanyempano bose bakubiye mu itorero badusobanuriye ko ari itorero ari umuryango, abashumba ari ababyeyi bagize uwo muryango. Ikibazo cyose wogira ufite uburenganzira bwo kwigerera ku mushumba ukamubwira ati data wo mu mwuka, mu buryo bw'umwuka ndimo kwiyumva uku nuku. Abashumba bahawe ububasha bwo kurera impano, bahabwa ububasha bwo kumenya buri mwana cyangwa se buri munyetorero wese icyo ashoboye, niyo mpamvu bagenda babagabanya imirimo. Rero zakabaye byiza kugira ngo turusheho kubaha abashumba ndetse no gukorera munsi y'amavuta yabo kuko ni nabo babyeyi mu buryo bwo mu mwuka. Tugana ku musozo rero, sinzi ugira ikibazo wese cyangwa wumva babisobanuye uko we abyumva gutandukanye yandike muri komanteri, ni ukuri bazomusubiza. Mwakoze kubana natwe muri uno mwanya. Tugiye kuja mu gice cya kabiri kiganira ku buntu. Mbakumbuje ico kiganiro muze mwumva ubuntu uburyo babusobanura. Abantu benshi bagize urujijo ku buntu, bamwe